Dagkel ipagdumaan ti babae ken lalaki. Anak ko ma. Nabangbanglo kan nga amang ti utut ti lalaki. Pada. Tano umutut kan tay babae at dadagasan na anabang iya. Ana DJ. Diyan ka mo nga rin di namurmureng kan pay nga amang tay babayo no balasang. Oh. Tadida makirkiran kibong dakit mababungan. Amaken da matungkol jay kukoda day jay kuko tita mo doda. Nabangbangsit at talaga tay babae numutod da daadda dagasan na ana ampet na bangkit angot na namurmurek at talaga tay babae adakil ti kukuna tadida maikirkir baka no masugatan da. Apay masurong kaliwa ag paiso. Aha, anak lang ang bawon uni. Ang manang ko hindi. Hoy. Hi, best Jane Baptista na Hiwagir. Namurmureng kan pay nga amang Tibag. strong. Pipisa na ununtor da amin na trabaho kaya da. Disin mula detang. Agpatpat nagman nga agkabalyuda di damarik na di banog da. Nabangbangsit at talaga tay babae lumutod da saadda dagasan na ana ampop na bangkit angot na namurmureng at talaga tay babae adakil di kupuna kadida maikirkir baka no masugatan da. Agpaiso analalaing da pati agkabalyo kit amuda. Agpaiso analalaing da no umis buda mapagsagawi siuda. True. Kaluti klaset sa gawisiw na umuna mapagsitsit da. Maikadua I wish tunana. Maikatlo mamakunana. Nabangbanglo ti lalaki nararaing met ti babae. O, diba? Siyempre hamin ang pagsagawi si ti usbuming lalaki tang kamot agtugaw mare. Hi, Madam Susan. Okay. Ay, Ate Susan.